Kwabena Yankopon fa crancy ye. Baby, I would be a some dream. We don't know, ma. Be fine. Yankopon bet you true or more. Kwabena daddy. Da ye, what da? Mijina ho, minim ne kwa subi. Abusia ha Ghana Diaspora TV. Na ye ka say obe subscribe no wa share. Adwenpahene ho aye edit ne dia babonten Elvis. De chese ni dia de ye pa okofa Adwenpahene eno so de. Samri abrantie nya 37 years otimi se wa nyina nche. Na so na ahwe ne nyoma a wo ye social media na no wodin ye. Samri ni sister Abekasa na ne yere so the official ya ba beto abonten sa yampa Adwenpahene ewu enti no osrado force oguma mejam no na enye fefe hwe a the poster na da ho ya one ne yere na eja edi asa wo hwe wi ase ye fanko ba bia na o chroba to post to say odo rest in peace o invite will be a da ho no a modemoni ehwe no na samre no ni sister so abekasa nya fe dipade wu na fe jabo be kansense na biscout hwe no wansi ho ne ade mama yenko na yenko nkotie de ekoso Ochi ya wo wadanfo ansa na Adwenpahene ebam enti Peter Anochi ontimi nchusu Adwenpahene over you biscout na sese Peter Anochi choose biscout over Adwenpahene. Yes, real ebi na me choose no yeah enti ha Nyamba yema ya awie sabe nyamna mbota adaka enyamna mbasie no enyamna mba ya hwe enyamna mba yi ne yire chop money enyamna mba ba ne yire akonhoma nha ho nsia waya bone no atra so abroso enka de esi mra bi atwam nkenkonkoda na ka sa abre ya wuti se wunua na tofom no start free ho na masa yaw na enewu klemi se udi yaw no eno nya adwuma ba wantimi but wantimi nti dia biem wantimi modi nipa atem nipa si ye mie ya no yankasa eye afuno me maba abusanfo medi mbosi ye ya eye me anamba abonte makasa di obia beka bia onka nie obia beka bia because say menwa obeka nkwase asem ena wuni do ema obi nso abeka nkwase asem meti ase Adwenpahene a medi ni ye enua be ma no oti ase wa anka wo dan bia beka nkwase asem obeka wutiri so no wa pampa so nkwase asem enti fatina wo fie na jimi wo ho na ka nkwase asem wo fie yani ade ho aba social media eti wa wo say wona menya adwen wa wo feel sene me enema ka wa ha ehun hia no fire nkwase asem na fagu wo chansi mu na nua na di because Ghana ni sabe Ghana for dodo na empe no kore baby anokore da no wunua Ghana ni osi ochiri baby anokore da no wunua Ghana ni wo ka wo ho ye na hi baby anokore da no wunua Ghana ni wo ka wo chiro because on pesa obeka nokore nipa bi oka nokore bia ne ho ye ahyi nipa bi oka nokore bia nipa dodo na ampe na sem we don't care sani amon care no sani enso yenye de yenke we don't care. It is awful sani American you don't care. Why are you here? Edi na ate ya edi na wa ha uye de wa ha muma nipa Ghana ni hu time furu ni nua Ghana ni because wo kan kura cha nua Ghana ni ana ne boafu unua afiri mu utime soma sama soma obi se o metwa ni street o te so Peter Anochi o metwa street abekite so because nipa bia ema ho ne kire se nipa ewiasefo nyina atan Adwenpahene na sabe ewiase nyina atan Adwenpahene Peter Anochi anya mo na mo besi Adwenpahene
se nipa dodo ni nyina so wo mo tan na anya mo na mo beta asase de na tumu etu betwa ni street so a wo de kire wo TikTok sebe mpraduasa obi be ya na yire ne mabone wan na kire wo se nipa wawu otu ne ka ene ye ko ni street so ne ka esi so sister na wo be ya sa video no ne wawu otimi betu ne ka nyansa ene binu munni unia eye niama no okoso ahoya ye mose yare enti Adwenpahene ne ho ahi ene ahoya aye mose yare ya ba betwa ne ka ne kura si ho ene enti ka no nka wawu na sebe odafu nra hom o metu ka ne mfa wo metnam sebe onti ase na odafu nra hom no o metu ka no no mfa wo emetnam nipa wu ane ka wo bitu nipa na wawu no wan na betu ka no to na abeba beto se ka no esi ho ena ne ka esi ho ena street crowd is obi entwem bra oba brochire broni kura wa hu se wawu kura ewu ama ya blocky street SCC canopy eye wo hoda mon kire ye nuanu mo munni omunia hypocrisy na ya bremo biscout enu a wo se wo person obechi abeki ko social media na ko ka kire wo mo se wa na abetena TikTok na udi beki atem but wo bua beki nye jimifo wo wie na se efa de kwamu na esefata wo beba na obechi abeki ba sa wo nye sa de na wo ntuma mechi abeki because wo wani so ni wadwemu de wo se beki ye jimifo obi a wagimi ukochia na yeden enchia be na ade bere wo ya sansam funi wo social media wi na wa fa akire na wa pretend enti nka afra sa opese oba no ye ma wo kwan a no wa ba be chia na wi asan de akwa penhwe animu na social media fo ahu se biscuit to crack ko chia beki biscuit me se o manne e matchna ko social media na kopa beki acho o wie na utumi ka cha platform na wo course ko di na tem se oye jimi o hu ne so jimi fo da no o ka kire o mo se onye jimi fo a then bra because time na wo di beki atem se on friend ne papa na wo hu ne so jimi fo da no na ye nom esa se ye nim nyansanti ye de ato ye sister panyin anim sister sewa e wo Italy ena na oni beki e papa ne maame e kasa ya hwiri nipa wa wudi matembi akoso anadi I don't care me lucy nipa Ghana for atem didie enka nipa ho biemu entali nipa ho biemu I don't care odona me wo ma Adwenpahene no o sister the last message or trouble was sister the love is real the love is deep odono wo me no real and odono deep sa odono ono ka kire me se real no onim sa odono na me wo ma ono one na busia enti di ebiem onno me na abedi matemo social media me Adwenpahene wa kire me odo wa do me wa kwama me wo social media enti me dono me kra na yire ne masse kosua who are you we are hwan we are de na nye na de oso obekasa no ehu ni so oye nipa bonefo we don't care abusafo yakopon ya aduma next week 17th April yesie Adwenpahene e wo Stuttgart ya ye posti flyers ni woni page me posti e wo Nyaku TV e wo Facebook me posti e wo Nyaku TV e wo TikTok me posti e wo Beki TV e wo Facebook me posti e wo Beki TV e wo TikTok me posti wo baabia sa wo do Adwenpahene na pese oba na yie bia bra ba wo awunim sa adwenbode wo wutim na wo time no na wo be yen ensamfon na de akoto abonten en ha homma
ya je samai di nipa wu ane samai wo ho enti ya je samai edi abusa idi mbosi ya Nyankopon show bibia dia me pesa me kan na mai de maka no be scout eno anu no wudi me ho yawa sa wo start free baby a wo start asem no ena wudi dwa ato aba ya ye nyina ye mpa ho se ye de bone betwe ye mpa ho se ye de ye nuanom mfom so beche wo mo me se me kan wa ha nne ohini David amani be di matem a wo post se wa expose ya shawani ba in Frankfurt no ohu me strasi ba mu so opa me chow last year ya December imu o se me mfi na nyame nim se wa pa me chow and ma utter one word because me fan che no ma utter one word man hwe nani mumpo ohini David pa me chow e wo strasi ba mu I don't care ma kan wa ha opo medi matem opa o medi matem man hwe nani because we are say no ya ye nipa papa ama nipa de bone aye de etia ye ka se video na me yen ka me bo David din wom edi na tem kwa nka David be to me ho a nkan ha me but my money din obe di matem o di matem because of wo be scout so me di matem because no anu sinim say wanya blogger ne be support no ba ohini David wo be scout one support David wa ne blogging adwuma mu one supporting one bit because wo be scout onya sa type no to di matem ye na mimi nua be ma na okoma ame no kwabna Nyankopon fa okransi ye baby awoda bia da asumdwe mu woyire no mba omo be ye fine Nyankopon be chechire omo re abusuafo chechire omo re o papa ne wabusuafo chechire beki ne nkwala ne re saa nso na beki papa ene ne maame ene na busua enso chechire beki ene nkwala ne re kwabna dadi da ye wakoda mijina ho minim ne ekwaso bia mi post she me ma bonte me nye she kwabna minim kwa ya afa aso awoda ye minim kwa ya afa aso awoda oda ase boko oda asubiem Yakupon shira obi bia mo ambetimi aba join ye aba boa ye eni ye abom a cry nua no echikra Yakupon enka mo ho onfa momra medura sumdwem na enyina yenkra enua no echi Adwenpahene obi a ujai na yesi wajai srade ya mi ameti ya ujai mi a wajai srade so unya me na me na oya wadamfo no wa hu me social na me firi wa kwan ma unya adamfo ti se mi bie mu da because me yes type no de wa Adwenpahene koma ni pansa na metie mi chirobi a ye bully no mani echirobi a nipa dodo ese o mu bully no ne nipa dodo ni so o mu bully no sa nipa ne na me koma no sa na Adwenpahene no otie eti na ye click no eti na ye door ye ho eti na ye pay ye ho asem oso sister the love is real the love is deep ochro bra me was a message ni nyina o me phone so me se bra me ni masem a me kan chiro Nyankopon ma won kwantente osimini aba the love is real the love is deep nipa we ya wa do me say mama bye